Muzej zvaničnog naziva Muzej novije istorije sa svojim eksponatima svojevrsni je vremeplov koji posjetioci u trenutku prenese u period mladosti naših majki, očeva, baka i djedova. U njemu se može vidjeti prva petrolova benzinska pumpa, jedina u Sloveniji sačuvana trgovina sa miješanom robom koja je radila krajem 19. i u prvoj polovini 20. vijeka, kao i još oko 4000 predmeta iz vrijedne zbirke kolekcionara Boštjana Trohe. Najdražji bil jukebox, ki je ležal na kosovnem odvozu ob italijanski meji in to je tako, kakor da bi zadev na loto. U originalu sačuvana trgovina kao i preostala bogata zbirka automobila, vespi, igračaka, dječjih kolica, tehnike, sportskih rekvizita iz prošlog vijeka, vjerovali ili ne, nije otvorena za širu javnost. Za tako nešto potrebna je podrška Ljubljanske gradske opštine i Zavoda za turizam. Poslali smo veliko prošenj na razpise, pa so se vsi odzvali, da jih to ne zanima oziroma noben sploh ni prišel pogledat. I dok iz Ljubljanske gradske opštine nema nikakvog interesovanja, rijetki posjetioci su nad eksponatima oduševljeni. Bil je recimo moj prijatelj Saša Lošič tukaj, pevec, ustanovitelj Plavega orkestra in ni mogel verjeti, da nekaj takega obstaja. In je rekel, to je malo svetišče nostalgije. Muzej u kojem se nalazi vrijedna marketinška zbirka različitih robnih marki koje su obilježile slovenačko i tržište bivše Jugoslavije, kao što su Kokta, Šumi, Kolinska, Union, Kraš i Ilirija, za sada nije naišao na interesovanje marketinške javnosti. Zato jedini redovni posjetioci muzeja, penzioneri i djece iz vrtića i osnovnih škola ne kriju oduševljenje. Je pa res, da upokojenci so s temi predmeti, blagovnimi znamkami odraščali, so živeli in imajo še dodaten posebni čustveni naboj, ko to vidijo, tudi solze tečejo velikrat. Troha za kraj kaže da ne želi da se njegov muzej u Šentvidu povezuje sa Titom ili terminom jugonostalgija i dodaje: Zato smo dali tudi ime muzeju, muzej polpretekle zgodovine. Nikakršen simbolizem, nikakršna politika tukaj nima prostora in samo čista nostalgija z vonjem po naftalinu. Zbirka predmeta koja je izazvala interesovanje stranih medija, kao što su New York Times, Herald Tribune, ali ne i slovenačkih, za sada većim dijelom samuje. Kako kaže njen vlasnik, veliki ljubitelj antikviteta, to ga ne sprečava da i dalje do svojeg prilično skupog hobija njeguje veliku strast. Kako kaže, želi da vjeruje da će muzej zbog svoje vrijednosti jednom ipak naći put do šire javnosti.